Sellaniye biz mujluğa bilen kel Hamza kabın naz bilen olun sala sala gel Tozu gibi türleniyem söyle şirin tilge kel Kızıl gülde açılıp söyle şirin tilge kel To'ylar muborak bo'lsin, umr jasar uzoq bo'lsin deymiz. Endi barcha mehmonlarimiz ishga kirib shayg'asa o'tirib olaman deganicha ajoyib so'zlar bilan kechamizni bosondiramiz. To'ylar bo'lsin deymiz. Marhamat qaragay.
Yanıldım, yazıldım, takdirim sizge, takdirim sizge. Bir galet söylesem yendi, tilim lal bolsun, iye, tilim lal bolsun.
kança samanlarda aldanırman Şolpan yolda suyuklagança kıyalarım elvan elvan Urgense de jürek kança samanlarda aldanırman Şolpan yolda suyuklagança kıyalarım elvan elvan Assalamu alaikum hürmetli toyumuza gelgen jası ülkün ağalarım, afalarım. Alstan atletip gelgen ağayın, özünün altınday kımbatlı vaxtlarını bölüp gelgen Kökbalas, Kökburdaslar, hoş gelipsizler. Bugün gelimizdiniz, halkımızı sizler olan bulunması ve kankalıklı hakkında bugün bizim sevgili dostumuz Kırıcas'ın belirleri yeni kalıpta jine ülke etkisinden bastıran cayıp toy verip atır. Bastıran toylar yoğun olsun. Üstünde toylar bizlerge de joğuslu olsun. Her birimizin şanarağımızda üstünde toylar olsun degenler. Bir koca farklı var şanayın. Yedi toyumuzu açıp veriyorsunuz şu yerde programlayan jası ülkün ağalarım var, afalarım var. Atlarını okuyma, atları çıkan jası ülkün ağalarım, afalarım. Bir makaram mikrofon karşısına kelebilesizler. Birinci olumsuz yerde bizim Kalmurat ağam yazıldı. Ondan keyin Jana Bergen ağam var, Beysenbay ağam var. Ondan sonra Gülstan Kodagay apam var. Ondan keyin Nigar apam var. Bazargül hamde Bibihan atlı afalarımızdı. Mikrofon karşısına şakırıp kalamıza kaydı. Saçın senin sulu sulu taram taram Oynarında halim yaman yaman Sözüm bana aytakını saran Bugün anık koymalar yaran Saçın senin sulu sulu taram taram Oynarında halim yaman yaman Sözüm bana aytakını saran Bugün anık koymalar yaran Sözüm sen turan şiirin Şehirlerde okuyuyoruz, şehirlerimizin Kalmurat ağam var, Jana Bergen ağam var, Beysenbay ağam var, Gülstan apam var, Kodagay var, Nigar apam var, ondan sonra Bibihan apam hem de Bazargan apamlardı. Bir bakarım mikrofon karşısına, şöyle bir mertebe şarkı kalamıza kaydı. Kim bakalım? Yandı sözler yalanlar Cananla kızsam canana Yürek yoklar sanda Yagana kızsam yagana Yandı sözler yalanlar Cananla kızsam canana Yürek yoklar sanda Asmanda kuşlar uçardı Yanımda yanımda uçardı Yanımda aygay yanımda Hoş geldinizler ağalar, assalamu alaikum. Bizim Kalmurat ağam keltime var mı? Jana Bergen ağam var mı? Beysenbay ağam var mı? Beysenbay ağam var. Gülstan apam var mı? Kodagay apam var, hoş geldiniz. Nigar apam kayda bizim. Bibihan apam var, Bazargan apam var. Hoş geldinizler, kelin kademlerimizge güller bitsin. Bugünkü toyumuzu açıp verir için ben tilek nöbetçi olup Beysenbay ağam. Günü Kalmurat ağamdan basarak doğru Kalmurat ağam. Hoş geldiniz bakalım. Aziz mimarlar, kadırlı konaklar, toyuna gelmeyen perçe mimarlar, nefir bugün yukarı bakmamış gibi Şuralara kapatacılar, fotoğraflarımız bulunsun ve işte kızımız Serbiye'nin nefir bugün bakmamış gibi bunların bir bakan bugün kızımın yürüyor toyun toylar toylarlasın Jasımız bir oğul olsun, kıdemli bir jas şeklinde günün yaşı uzaklı deniz oğlanın aktarı nefir bugün bitişimekte Belediye cemaatından, yüzünün altından, Sinop'un kasımızlığının incelerinin ötürü kasımını tutuklayınız. Toyları toyum olasın. Şu Sergiye'nin toyuna gelen berçe mimarlardan, gelen kadimlerinin bari kutu kadim olsun, aytkan keterinin bari Allah dergahında kabul olsun. Sergiye'nin geri bakın toylara toy olasın. Kabul olsun diye yeni bir tilek nöbetim ve apalarını olsa çalmalayıp aldık ağalarına bir tilek alalım diye yeni bir Beysenbay ağam hoş geldiniz.
Nasıl Allah'ımız başka. Rahmet abi, tileklerin kabul olsun. Şapalar olsun aylar. Hey! Her tilekte sonra azma şapalar vurup oturuyor. Kudemiz azmaz. Afalarım hoş gelipsizler. Kelgen kademlerimizge bildirip bitsin bizim sevgili dostumuzga o'zlaringizdan bir yaxshi tileklerimizni kimdan boshlab qabul qilamiz? Qayting. Hoş gelipsizlar. Marhamat. Assalomu alaykum qonaqlar. Mana bugun sevgimiz Sarabekning tug'ilgan kuni tashrif buyuradi. Tug'ilgan kuni qutlug' bo'lsin. Umr jastlari uzoq bo'lsin, martabasi buyuk bo'lsin. Jinsilarga ta'sir olsin, bizlar o'qishi bo'lsin. To'ylar to'ylanasa jashtli to'ylarda shunday mushoirlarimiz amalda vaqt qo'shib ko'rsatamiz. Ta'sir olsin. Rahmet abi, tilekleriniz kabul olsun. Salgınların toylamaydı gibi, salgınların toylamaydı. Sizler verilmek toylamaydı. Her soğukta görülür ki aslında böyle. Sizlere de rahmet abi. Sizler aslında kıyılan veriyorsunuz. Her bir dostum toyuna gelip bir jaksa tileklerinde bir de maaşıp bir vatsılar. Sizlerin gülleri yaparsak ama sizler jaksılar. Kuatışka toyuna varlarımız. Bakalım cennetin de doğrudur. Nasılsınız? Tabii hoş geldiniz. Annelerimize görüntüsünüz. Nasılsınız? Şubat'tan jasıklar kutlu olsun. Yunuslarına sağlıkla bereket versin. Hamdolka жақсы günlerinde birge toylar nesip etsin. Şubası ağayınlarımızga da hamdesine toylar nesip etsin. Rahmet abi, aytkan tilekleriniz kabul olsun deymiz. Және де тілектерін нәубеттерін дауам ettirimiz. Енді кімге апа, өте бір сізге өтіп кімге мархабат апа. Assalomu alaykum. Мен бүгін ісіміз Sarabekning tug'ilgan kuni umri uzoq bo'lsin. Insoniyat birga bo'lsin. Ko'rsatgan farzand jasi kunlarim bo'lsin. Shunchalik yaxshi bo'ldi. Ayni vaqtda xush bo'lsin. Shunday to'ylar nasib etsin. Rahmet abi, aytkan tilekleriniz kabul olsun deymiz. Apama, hürmetine gamcı her menin şahsın silasının oruna koyup koy kardeşini bir fiili dönüşüyle gelmekte var. Rahmet abi, aytkan tilekleriniz kabul olsun. Her birimizin şağırağımıza sunday jakset toylar olsun. Және de tilekten ötürü de olmuştunuz. Apama, hoş geldiniz. Assalamu alaikum warahmatullahi Rahmet abi, aytkan tilekleriniz kabul olsun. Sunday jakсы dillerimizi aldığımız zamanımızda Kara жерді қайра басып, артаймен мәсур жүргендеріңізді. Жас түгелер, азанда дейді жұмысқа кетіп барасқан уақытында кеттің бе балам десе, жұмыстан шаршап келген уақытында сондай жас түгелерім келдің бе балам десе, бір белгі белбеу болғандай болады дейді. Алдымызда қара жерді қайра басып жүрген, ысыны суықтан менсінбек, бірақ әлесі жұмыста жақсы деген toylardan şurası sağ sәлеммен тапсырылды. Жас бүгін апамларға ұрсатларын беріп оларына отырып. Hoş Енді осы жерде біздің Sarabek достымыз музыкальныйды оқығаннан кейін бір қатар қосшы жігіттеріміз келіп отыр. Мына Қырықбай келіп отырды. Бұларға десе, кімнен бастаймыз? Рүстемнен бастаймыз ба, Қырықбайдан бастаймыз ба? Бүгінгі тоймен құттықтау үшін кімді? Рүстемнен бе? Рүстем, қош келіпсіздер, аман болсылар. Осындай көпбалас достарым ішінде қосық айтатын достарым болсаң, жіті жақындар. Тойды тапсырып жіберіп өзің арқайын емін-еркін отыра бересің. Сырттан адам шақырып дейді. Болмайыз. Рүстемжан ажайып қалған иесі. Біздер мен 2005-2009 жылдары бірге оқығанбыз. Әрекетте қосқыш жан шығарып айтады. Ондан соң біздің Батыржан бар, Байрамжан бар, аман болсындар. Осылар енді бір арамызға берген сырттан арасында яғын жағын өзінің жұмысын бізде. Енді осы жерде
toyda kutluklamak için, Sarbekeni kutluklamak için süreyi acayip kalan iyisini Rüstemcan dostumuz verelim. Rüstemcan hoş geldiniz. Merhaba. Şıraylan kız gibi, dinlerin arasında gibi. Şıraylan kız gibi, dinlerin arasında gibi. Çiğnerim uzansam, nasıl giremedim. Çiğnerim uzansam, nasıl giremedim. Kaslarının karası, derdinin davası. Kaslarının karası ya, bu derdinin davası. Şeyda candan doğuşu, tabağıma yıkılışası. Şeyda candan doğuşu, tabağıma yıkılışası. Alma yüzün uyuma, karaysan yakıyama. Alma yüzün uyuma, karaysan yakıyama. Bu kadar olayım, kalsan kız gibi yanıma. Bu kadar olayım, kalsan kız gibi yanıma. Kaslarının karası, bu derdinin davası. Kaslarının karası ya, bu derdinin davası. İşinde candan buluşurek, kabarmay duruşarası. İşinde candan buluşurek, kabarmay duruşarası. Kaslarının karası, bu derdinin davası. Kaslarının karası ya, bu derdinin davası. İşinde candan buluşurek, tabağıma duruşarası. İşinde candan buluşurek, tabağıma duruşarası. Rahmet, sağ olun, selamat olun. Kene de olsun, aramızda devam ettirdi. Endi sujeti bizlerle birge Gürpalas dostumuz, Kalıberdi Karabakistan Respublikası'na hizmet göstergen artist Bayram Pirdoğan'la navbetti verimiz adayla. Marhamat. Assalomu alaykum Allah. To'ylar muborak bo'lsin. Sevgili do'stimizdan uzoq jaslaymiz. Allohning bergan umrini jasay bersin, yuzga chiqsin. Barcha to'y mehmonlarni qutlab shu xo'slarni o'tamiz. To'ylari to'ylasin. Marhamat. To'ylar to'ylasin. Hamma Gurpalas do'stlarga taqdirlaymiz. Sevgili bu to'y bilan. Kalbim kapattı sana ağız gibi canımda kal sözüne kalma. Söylemedi akamadım karamı seni. Sizin şu seni olmadı.
güllerim benim Canımdan malim bakıtlı güllerim benim Gözler sağlık karasın sen gözlerim benim Sen de onu bölüşürsün Sana karap karap doymadım karap 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 Seni sorar sorar doymadım seni sorar sorar Bu aydınlar yıldızlar asmalara karap karap Yengesi bir daha
Kişirim. Aman dostlar, sağ olsunlar. Yeni ağaydır mınандай kılbatımız. Şu жерде bizim Сәрбекенің туысқандары бар екен. Кім Сәрбекеге туысқанмын десе, кім Сәрбекеге жақынмын, ағайынмын десе, келіп онға бір тілек білдіріп, сауға сәлемдері бір тапсырыс берейік деп жатыр. Біздің Сәрбекенің туысқан туғандары, ажығалары, жезделері, желілері, бөлелері. Көп қаласында қош келіпсіздер. Аман болсындар. Қандай жарастырды. Аман болсындар. Böyle sözler. Yegin körmegen ekeniz, kul olup jüregen ekeniz vakit. Nasıl sorunlar? Erkek adam göz kaptan men aşağıda yarasını. Keşirim gibi. Hazines bilek yapmışlar. Korkunç sorular. Bizim Sərbekenin ağayları, Sərbekenin tuğsınalar, kelimler onlara. Kimler var? Kimler var? Kimler var? Atlarını aytkan şeyi. Kimler? Mırzabayağım koydumuzun, Mırzabayağım kesimde vardık da. Kelin atlarını, atı çıkan ağayları, kelin bir bana. Kısa gitti, sizin yoksunuz sağlar. Muhabbetiniz gitti, özgürlüğünüz sağlar. Bizim Mırzabayağım kayda, Mırzabayağım ağam var. Ondan sonra Sara apam var, kayda atı çıkan apamlar, kelinler. Sərbekeге kim ağayınmen, жақынман dese berme qarab keli verin aslında. Vay vay. Hoş gelipsizler ağalar. Kelin benim abi. Assalamu alaikum. On bolsun toylara. Bizim Sərbeke dostumuzga bir жақсы тілектеріңізді қабыл ederiz. Bakın. Өмір жасап болсын. Hemen iyi teşekkürler yapın toylar olsun. Teşekkürler rağmen. Ne oldu? Hemen size yollara gitmedim. Toylar olsun hemen sevmedim. Assalamu alaikum hürmetli konaklar. Mineki bugünkü jinalıbımыздың шешесі менің туысқаным, бауырым, ең кішкентай кенже сіңлім Сәрбекенің жасы құтлы болсын. Жасыңа жас қосылсын, Құдайдың берген жасың жасап, Құдайым соңына дүниядағы ең жақсы тілектердің бәрін тілеймін. Құдайым со ауыл арасында, туысқан арасында, құрбы құрдастың арасында, hem de коллективтің арасында аман болғайсаң, Құдайым жасың шекленбегей, еш уақыт жамалып көрмегей, мәртебең әленіп болсын, тапқаның, табыс алғаның алғыс болсын, ең алдағы шаңырақтардың біріп жеткейсен Құдайымнан мұсыратқан Рүсәдемнің жақсы күрлері бұйырсын, біздер соның себепші болайық. Мына келіп отқан бәрше қонақлар, мына сіңлімнің коллективі, классласы, группаласы, hem de құдағайлар, ағайын туғалардың бәріне рахмет. Әрбіріңіздің үйіңізде той болсын, еш уақыт әрбір шаңырақта алтын бесіктер бесе де, еш уақыт шаңырақлар келмесін. Әрбіріңізге бекем денсаулық, шаңырағыңызға амандық тілеймін. Соңынан сіңлімнің туған күніне, тойына шерік болған бәрше қонақтарға шексіз minnettarchilik bildiremen. Sağ bolinglar, aman bolinglar. Assalomu alaykum. Nega bugungi to'ylar jinaman ағайын туған. Сіңлімнің Люсияны коллективі. Hoş gelipsiz. Yerimiz negemi sіңлімнің berip atқан toylar alasın. Sonra өсіп жатқан қызының мәртебелерін көру несіп етсін. Солардың барлық қызығының несінің қызығы ағайын туған. Осы башқаларға коллектив ағайын туған бәріміз шер қойып жүре берейік. Оң болсын, жасына жас қосылсын. Рахмет, сау болыңыз, саламат болыңыз. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Туысқан деген жақсы ғой. Шындайға келеді, 75-20 жеткізіп, қол көмегі береді. Сәрбекенің жеңгесі Күнсұлу қайда? Күнсұлу келді. Мархабат. Бүгінгі кешінің туған күні болған екен.
Aman dursun, yaxshi kunlar. Hammamiz birgalikda ko'raveraylik. Qo'shlar birga bo'lsa kerak. Kelib o'tgan qonaqlar kunlarga qarasa ham yaxshi kunlar bo'lsin deb baraveraylik. Hammaning yetishga Assalomu alaykum. Bugungi to'raga mehmonlar, nega bugun singlimlar sayg'ini istashmani. Bugungi to'y bo'lsa o'zini. Musiqa bilan rakan. Musiqa bilan daim bir shug'ulli bo'lib keldi. Har shalar yetib ketdi. Quvonchimiz bo'lsin. Hammasini Rahmet Ayhan Ceyli'nin sağ olursa sizlerden biliyoruz sesini жақсылап toylar болсын. Şurası жақсылап toyda şurası. Енді мына бүгінгі сау. Бүгінгі сауны тапсырамыз ғой төбесі көзінде. Сәрбиге. Сәрби. Мына сауға сенікі. Болды бұл қонақлармен өшті. Өзі отырмағымызда Konaklarımız jaylaşıp olman degişe және to'yxonamizda registratsiya kelib o'tgan oilalarga kelgan qadamingizga gullar tutsin. Biz har birimizning shanalarimizda yaxshi to'ylar bo'lsin deymiz. Rahmet sağ olasın, selamatımızlar. Bugün to'yga Sarbekni qutlov uchun bizning nabira do'stimizning kuyovi Ajniya onamiz keldi. Ajniya xush kelibsiz. To'yda qutlug' bo'lsin. Sarbekni qutlov uchun endi navbatda Ajniya onamiz keldi. Assalomu alaykum to'y mehmonlari. Bugun Sarbek do'stimizning qirjasida qolgan yubiley to'ylari qutlug' bo'lsin. Jasna bo'lsin to'yimizga kelgan mehmonlar. Hoş geldiniz. Mahmut Recep sazlarımızı devam ettiririz. Merhaba. Dünya
Yeni sazlarımızı devam ettiremiz. Toylar kutlu olsun ağalar. Aslamazsa tavbiyim, aylar mutlar gatiyim. Aslamazsa tavbiyim, aylar mutlar gatiyim. Çingisini bilmeyi bilek, benim sigirim geldi mi? Çingisini bilmeyi bilek, benim sigirim geldi mi? Gidelim benden karşıma, yüzden onlar şaşıma. Gidiler benden karşıma, yüzden nurlar şaşıma. Mornuşumda aşıma, benim sigirim geldi mi? Mornuşumda aşıma, benim sigirim geldi mi? Geldi mi yavrum geldi mi? Bu geldi yavrum geldi mi? Geldi mi yavrum geldi mi? Bu geldi yavrum geldi mi? Karanlıkta kıyım, kalman gümrük kıyım. Kulum şahların şiiri, benim sigirim geldi. Üstündeki ezer başken, şılvalaz bilen kulaçen. Üstüne sardı kız taşken, benim sigirim geldi. Geldi mi yavrum geldi mi? Bu geldi yavrum geldi mi? Geldi mi yavrum geldi mi? Bu geldi yavrum geldi mi? Hızlı ışınlatıp, şaşma otobuk aşatıp, şu abi yaptı katını, benim sigirim geldi mi? Aklıma tigeleşim bay, izledim gözüm düşüm bay, gözü sonuna bir palday, benim sigirim geldi mi? Geldi mi yavrum geldi mi? Bu geldi yavrum geldi mi? Geldi mi yavrum geldi mi? Bu toyga yavrum geldi mi? Geldi mi yavrum geldi mi? Bu geldi yavrum geldi mi? Geldi mi yavrum geldi mi? Bu toyga yavrum geldi mi? Rahmet, salamat olsunlar. Marhamat yine de devam ettirelim sazlarımızda. Eskide boyunca hatırladınız. Marhamat Recep Aslanları. Sen
Yar şaşıda sür beni Ay kanımda kalmasın Şunu gelir mi Ey şunu gelir mi Sırlarım saldıradım kız karası koydum beni almıradım kollarımda kaldırdım köyleklerim mahtanadım yoldadım kas tabazım büyüyebilme kabardım da aşkım büyüyebilir mi yaktım canım yaktım basın büyüyebilir mi kayranlar kurdum kayranlar Gözlerimde tanımaysın kırgın gelip dursan da çoğulmaysın Büyüdüğümden toxtamaysın Toplum geldi olmadı ıslamaysan Çevirmeni ataman Kaçıp alıp tur oyna Çevirmeni ataman Hey kaçıp alıp tur oyna Hemen yüzün görüsetin Saçıp alıp tur oyna Hemen yüzün görüsetin Saçıp alıp tur oyna 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 Çevirmeni ataman Ağlamadı sen Beni milana sataman Oyna oyna Çevirmeni ataman Hey zor oynasan Ağzına sataman Sevgi canı kıynamasan istemez Çek tutup oynamasan istemez Sevgi canı kıynamasan istemez Çek tutup oynamasan istemez Ele kızım aklına dil tutamır Ele kızım aklına dil tutamır Uçup bunu bile yüremesen istemez Deli düşüp oynamasan istemez Oyna oyna çevirmene akamın Ağlamadı sen beni yana sataman Gel oyna oyna çevirmene akamın Ey zor oynasan ağzına kasataman Gözümüşte göynekte serinize Diş güttüm boşta güllerinize Gözümüşte göynekte serinize Diş güttüm boşta güllerinize Ama bir havada bulun oynamadı Ama bir havada bulun oynamadı Kendiniz Adamlar oynağınızı oynamayı odamanızı işte. Oldu deydi. Oldu oldu. Енді ағайынымыз бұл жерде біздің Сәлбиге достымыздың ажыпасы Тұрғанбике ажыпамыз бір Сәлбигеге 4 жазып келген екен. Соны оқып берейін, ондан кейін ойнатса деп жатыр. Мен жақсы деп жатырмын. Тойдың басында оқып алайын деп. Кел, қош келіпсіз. Кел ажыпа.
Uyular balalım ata uyude. Uykum balalım ata uyude. Turip toyum ata anam suyurdu. Oğlu uyağa, kızları uyağa getir. Bugün tügüp şaşan kevir kuyumdu. Çiçeği kullarım, şimdilik kırım. Söylemedi, kayda sesini bıraktım. Aşağıdan, armiyadan niye akıp deseydin aytmamın tam başınayı. 7 yıl degende aşağıdan keldi. Mağan sapsarı tam başına akıp berdi. Apa ağaların sesini karar, mağazalı tilimler dedi. 1986 yılı Ahlat ayı Sarbiyecan dünyada keldi ınlağa. Apam Radon'da bolgan gezinde kişi ağam armiyaga kelip koşlasın. Tuzkan degeni sağыныш bolları örteydi herkes. Kani ağam armiyadan kelse de kuşaklap körü seni yeriyemdi. Vah menin ötkінші ой kıyaplarım. Ağam menen uyalып сәлемдескен ağam armiyadan keldi dep қуанып, her үйге барып сүйінші берін деген. Балалық шақларына сізге бір пәрше жазып келдім тойға құр келгенше. Қазіргі уақыт кездерім ұмытылса да, балалық шақтар ұмытылмас екен өлі өлгенше. Қанекей балалығым бір кезге келсе, құшағынан бір құшып алар едім мен. Білемін, ол ешқашан қайтпайтынын. Балаларға бақытты өмір тілеймін. Рахметті қатар үшін. Туысқаным бауырым, құтлы болсын тойыңыз. Іске асын әмеше, ниетіңіз болыңыз. Өмірің ұзақ болып, шертемесін рахым, ата бабам яр болып, қолдасын сені Аллахым. Рахмет сау болыңыз. Әне туысқан деген не деген қатарлар менен я аман болсын, сау болсындар. Әне келсін той. Енді мынандай ағайындар. Тойдың играсы өтіп жіберген играсы. Онан кейін отырып артқа ойнап қойды. Сөйтіп мақұл болған шығар. Енді қазір Сарбейдің өзі бір қызы бар. Қазір ана туралы қосық айтып беру сұранып жатырды. Сарбейдің қызының атына қосты. Екі куплет болса да айтып береміз. Себебі бүгінгі анасының 40 жылын құттықтайды. Сарбекенің қызының атына батыр. Табысларым тексен арқалы, алғыс алдым тексен арқалы. Сен тауымсаң сүйер арқамды, ана жаным барың ашкын. Анам деп жаз түк келер азба, бауырықым боп шүк келер азба. Мехір көрмей өткелер азба, ана жаным барың ашкын. Bağışlaydı kanatlı сезім, балам деген бір ауыз сөзің. Байлығымда, бақытымда өзің, ана жаным барыңа шүкір. Сарбекенің қызының атына құттықтаймыз.
Şerafete, uzak ömrümüzde yaşasınız. Sağ olun, selamat olun. Ağzımızda analarımız sağ olsunlar. Analardan ilmi şayga salganına bakma sotlamalar. Su, perзенттерімнің өмірін мазаланып білейін деп өздерінің еріп бара жатқанын біліп дейік. Алдымызда аналарымыз аман болсын, қара жердің қайда қайнамасын, ешқашан қартаймай, гүлдей болғаштың мәсіп жүрегейсіз. Енді игра өткізейік, енді өткізейік. Бағана сұрағаным ғой, қандай программалар бар, нелер бар десем, есі жоқ деп бастап тілек ашып бересің, келетін играны беріп бересің деп. Сөйтіп мен соған сенгенмен аумамам деп негізінде айтып жатыр Сәбиге біздер екеумізді. Группаның қыздары. Өзіне соған көбік тамақтауған жеріміз. Мен сондай келіп болып жатыр, естіп құлағын тұрып қарап тұрып бағым бәрін естіп жатыр. Біздер өздеріміз көбік демейміз, біздер томпақпыз дейміз, томпақпыз. Енді Сәбиге көбігіміз томпақпыз. Просто біздердің айымыз ана ауысқан зат ашып кетпесін негізде солда біздер. Ашып кетпесін соны жейміз. Сонда келіп сонда көбігіміз. Енді көкіп қойыңыз. Играны өткізейік. Өздеріңізді көріп жүрген, естіп жүрген играмыз. Қазір ана жерде бір пост кетеді. Соған қолыңызды көтеріп жібересіз. Яғыңызға түсесіз. Музыканы білетін шығарсыз бәрі. Байрамнан басқа бәріне ұқсап байрамға атаспайды. Ал, жібер бірінші музыканы. Бірінші өп Сәбиге группасында басталады. Батыр. Мұғайманы. Мұнамыз, кеш. Енді бәрі, мында жері бәрі, қолым етіп шақырып қоя, соңғы өбілетін айтып бересің ішті. Кейінгісін жібереміз, кейінгісін. Қолы үсті көтер. Кір! Мектептен ешкім қимылдамаймыз ба? 15-ші мектеп ағайын отырыпты. Ауылдастарына қолы үсті көтер. Кейінгісін жібер, кейінгісін тамамады. Апаметке барып келесіңдер, ядап тұрып екенші. Осы апама барайыншы, қол көтеріп тұрып алыстан. Апа, қош келіпсіз. Бұл көпіретімен осы айтып берейін. Айырлар болса, естіп сені үйден шыққандауға, әсекенің теңіз бойын жағалап, күн басқанда тыңғайын шашап, яр көріп біз алыстарға қарасам, яр көріп біз алыстарға
мен қыздар айтуын ұмытып кеттім ғой. 5 қосып тауған адамға подаркалар алды. Соны айтуды ұмытып кеттім. О, біздің апамда бір ашқы бар. Гүлнарада бір ашқы бар. 5 қосып тауған адамға подарка беріледі ал. Кейінгісі жібер. Кейінгісі 2 ашқы бар. Рахмет. Бір ашқы бар бияқтада. Бияқтада бір ашқы бар. Зяқ деген жерлер қимат айтып тұрады. Кейінгісі жіберді. Бияқта 2 ашқы бар, анетта 1 ашқы бар, бияқта 1 ашқы бар. Олма, жіберді. Группасымен 15-те 2 ашқыдан 2 ашқыдан болайын деп тұрды. Группасы сабыр болып қалды. Мектеп ұйымдары қалды. Kingston. Kaysı kim? Oo, Gülnara tavuk. Kaysı olsun. Burası şey şimdi bol yapmış. Bana şu aşkı olsun. 3 aşkı oldu al Gülnara'da. Kingston jibir. Екі ашқы болды ма, анақта 3 ашқы, бұл жақта 2 ашқы жарысмады, жібер! Oylan!
so'ng bahami bilamiz, hamma bilamiz, kimdan keyin bilamiz endi. Endi keyingisi tosh niyatini aytishimiz kerak. Ana qizlar, ana o'g'lonimiz qaysingda? Sizlere tavuk bütün parası, padanın bir gün olacaklar yani. Söyle durmayın. Jiber. Yadgar Sadip. Ömer. Mana sonra bir padan var. Mana bu padan aldığından sonra. Ağız bıçak bilen hem общий kutmasın ballarım bozdu ki padan. Negi başka stolar onda emas deb ayran otpamın. Keyingisi jiber. Bu aytamazsın. Başka bir özür. Arkadaş o büyük şansı. Türlü çıkardı. Anladınız? Hani kim, kaysı gün yok, kim ayrı bir basmaz. Bir konularda söylüyorum, biri bu kalbim şişe gidip atır, biri bu oyun atır, zirda deyip atır o. Zirda da olma gibi de o ne diyeyim ya. Dürüst oldu kalbim şişe gidip. Kim burada? Diyorlar Gülbala, Gülba, Rima. Kim biz kazanacaklar? İyi. Если нас скажут, ваш поезд ушел, Safarniyaz. İsabek Safarniyaz. Aşiniyaz. Jaras kılıyorsun. Kazakistan'a gelip ne solay mı? Jaras Kazakistan'a geldi mi? Vay. Oo, ben bilmiyorum ki bu Jaras Kazakistan'dan. Jaras Kazakistan'dan geldi o. Kim? Kim olacak? Bizim toprak değil, bizim toprak. Nişi oldu ki aziz ki, biz bana gerek olsun, biz bana gerek. Bir bana gerek, bir bana, sen bir kim var, aç. Nursultan keş. Kel hava, kel. Yıkmayın Nursultan. Kılasınız oyunun şart afayın kılıcıgen oyununuz. Nalarda sizler bir tüyüp çözseniz sağlarız, sizler şıkılsanız sağ veririz. Kesip zapmış. Aytıp bu. Ne o? Oynam jarsamız. Yıkımız sizler bir komanda olasız, komandasına at koymalı. Sizler bir komanda olasız, komandasına at koymalı. Qanday at koyamiz komandamızga? Qo'yimiz var, o'ylasin qo'yim. Qanday? Panter. David Panter degan David adamda. Panter degan bol Panter. Sizlar qanday? Liderler o hadi sonunda hep koyup hatta David aşıkman atı koyup Panter. David var mı? Panter. Kim bilmem kim alışımız. Kim bilmem. Tam buradan gel buradan sen durabilir misin? Zorda durmak lazım. Tuttur buradan. Tansamız. Nursultan. Sen bir kim kandıracaksın? Kolektif Nursultan. Muharrem kandır efendim. Ruski. Kolektif. Siz kaçmayın. Tarihten o. Tarih bilen Ruski jarsadan ağaylar. Hiçbir müzik.
Video hazit böyle tutun. Hunter komandısı kadar oynadılar. Bola patışınız bir bizden patışınız bir. Lider var yani. Lider var komandısı. Ha bu maç başlıyor böyle. Pis bir sektor oturuyor. Başlıyor bir kim. Tamsınız. Kumar kalipti. Kaysi benim var? İngilizcinde. Sana sorabilirim. İngilizcinde. Benim hayalim üyüne kıtıp getirdiğin kanı bu. İrade bir de cevap geçiriyoruz. Olmamalıyız. Benim hayalim üyüne kıtıp getirdiğin Ondan bahsedeceğimiz bu işte basına oturttuk ki kalsanız kaysi benim var? Yine terbiye muhalliminin İngilizce muhalliminin yapsak liderlerden İngilizce muhallim Hunterlerden dili terbiye ketti şiver. Oh! İngilizce muhallim hazit oynuyor. Sen olmam başka efendim muhallim oluyor. Postlanma, ayak oynanma. Liderlerge. Hunter. Kim? Yıkılan sen bir yıkılan palaslara. Yıkılan muhallim. Jibir. Kazak jarasымен Қарақалпақ күндерінің ойнап жарыстырады. Біреу Атыраудан келіп отыр, біреу Жөністен ал жібер музыканы. Asmandaki ayım degen edin ya, güzel iki boyum degen edin ya.
Atrofingdan sarlarsan mahalga kelardim musiqani qo'yib ol. Rahmet. Oynayın adamga negiz qo'shiq qiziqmasa o'ynay beraver. Anday bo'lsa. Bo'ldi, mana jaras negiz yaxshi o'ynaydi, jaras qolgan yaxshi o'ynaydi negiz. Kirishini o'qib, qarabni qiladi. Kameradan tushirib turibdi, sol dov bo'lib ketmasin, uyga borib deb, o'qirsam o'qaydi, ashqani turishlarni deb o'ynamay qolib Endi liderlarga olsa. Nima bu bakışınız? Kırmızı siyahlar nasıl var? Hayır! O bana gel. Kıvırdan bir adam var ya. Yedi katlasızlar gideriz kilim var. Sen bir kolektivi, Apız, Aysara, kaç benim var? Anglis gidelim, canavday. Siz texnologiya bo'ldi. Texnologiya bilan angliskiy o'ylab jarsa tal. Bahoni beramiz. Ular 2-3 qaysi komanda o'tgan Shimir. Aman hey aman. Sen bundan sonra söyleyeceğim ben. Oğlum bak yün işi, bu da müzik böyle gitti. Oğlum ben kuzu içtim, anneme geçti. Sen deli sayı bunu tüyü olamadın mı? Şarım çıktı buna. Maladis geldim. Kan terler kamansa. Liderler kamansa. Yoo, tamam Murat Balay'ın dedi bari. Liderler. Kadir! Lider! Kadir! Al yen bilanlar yigitlar. Gap yo'q bu, gap yo'q. Просто qiz bilan qisirg'amas degan gap bor xalqimizda. Birinchi qizlarimizga birinchi o'rinni beraverik. Biz ham maqsadimiz tek to'yda bir kuyovni qistirib o'tkazib berib. Rahmat yigitlar, sizlarga sovg'asini o'zim beraman. Men mana yerda bu yerda bizning yeki fakultetimning qizi bor, yeki o'ynaydi. 212 berayim. Hozir kun issa, ondan so'ng bu yerdagi qizlarga kesin kim ko'maklashmasa angliski. Jan kunni chaqirib qo'y. Bir yeki shu qoldi. Şehirlikte ben şu oldu mu? Bana ballara mecbur işte. Kim var mı yemek istedim? Kimmiş? Ballara mecbur işte. Ballara. Ne? İngilizce yapmayın. İngilizce yapalım. İngilizce geçme. Rahmet sağ olun. Selamat bunlar. Hem organımızda var. Bunlar ilk bunlar bilmem ki. Şerefsizim bilmem ki. Grupası bilmem ki. Halkadan oturabilir olsa. Grup balaslar kelimiz, hem mi grup balaslar kelimiz bir bunlar. Bana iyi gülü gülü. Gelin grup balaslar. Hoş geldiniz sizlere. Grupbalaslar Şenemet'e hoş geldiniz.
kademiyasiga gullar bitsin. Sizlarga uylarınızda üstüne жақсы toylar olsun. Bugün көп адамды көріп, Бөрібаеваны көріп жатырмыз, иә. Көп ақыл көрмегенімізге, Лоланы көрмегенімізге көп ақыл. Акасы мысалы Қазақстанға көшіп кеткен екен ол мен. Ол әзір болып келгенде басқаша болып келді ғой жаңа екеуі, аппақ болып жылтырап. Біздер же мысалы қара көп жетіп кеткен. Білді ма осылар Қазақстаннан кетір ау дедім секілді. Енді мынандай қыламыз, сауға сәлеммен тапсырмастан бұрын Гена группадан кімге тілекті береміз? Бір екі тілекті жақсы айтады ау деген бір екі адамға. Біреуіне Қырықбайға береміз, біреуіне Жарасқа береміз. Және екі адам тауып қызлатар. Кел, Малика. Кел, олар кеш бірінші қыздардан тасырайсың деп. Сәрби, достым. Сәрби, достым. Бүгінгі тойың, жасың бәрі оң болсын. Мен тойың тойға аласың. Денсаулығың зор болсын. Жұмыстарыңа табыстар тілеймін. Не ойлаған арман, тілектерің бар, бәріне 40 жасыңа жете білесің, достым. Барлық тілеймін саған. Өзіме кетесің, бәрін тілеймін саған. Сәрбиге достымыз 40 жасың құтты болсын. Аллах'ın қылған жасын жасып, өмірін шекересің. Сондай жасы болатын басқа біреулер болса, осы уақытта заңды көрсін, ұзаққа, бақыт болған уақытларында сондай болып тойларында жүргеніміз қызметті. Әрмен күнде той болсын. Ağırlar, assalamu alaikum. Sevgili dostum, Kırgızistan tutulmarak olsun. Hem böyle toylarında yoğun olsun. Yerinde bir sürü ağzımızın göz bilmesin. Jaks günlerde nasıl nisbetsin. Toylar arasında olmadı. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға келген ағайын. Бүгінгі той баршаңызға құтты болсын. Соның ішінде Сәрбике досым құтты болсын той. Тойлар тойға алсын. Әрқашан осы сіздің үйіңізге барсақ, жақсы күнге той деп барайық. Осында отырғандардың барлығына жақсы күндер көп болсын, тойлар көп болсын. Тойлар тойға алсын. Сәрби достым, жасыма жас болсын. Аллах'ın берген жасыңның азуылы жаса берсін. Бұздағы еш уақытта сен тәрк етпесін. Сәрбике достым, үміт беретін тойы мұң болсын. Жасыма жас болсын. Аллах'ın берген жасың азуылы жаса. Еш қашан тойымға қуаныш кетпесін. Сәрбике достым, группалас достым. Екеуміз бір партада отырдық. Бір жатақханада жаттық. Достым, бүгінгі 40 жасың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, жұмыстарыңда табыс. Әмеше сөйтіп, жайнап жасынап жүре бер. Сәрбике достым, туғаның құтты болсын, жасыңа жас қосылсын. Алдымызда аман бол. Ал Сәрби достым, тойларың құтты болсын, тойың тойына баса берсін. Табысы отырған қызының бақыты балын. Өзің көре берген сен алсын жүрерін. Найып сонда достардың алдында, аман жүр. Жүзіне күлді кетпесін. Көйлер оласа берсін. Азғандайына ұлпақсына апаратысы бар. Мен ұлпақсыса. Рахмет айтқан кездеріңіз қабыл болсын. Әрбіріңіздің шаңырағыңызда осындай жақсы тойлар болсын. Таяқтап келген сауға сәлемдер бар. Сауға сәлемдерді тапсыруға рұқсат етеміз. Ол болсын әмәне. Dostluğun şerine meyzes o zaman kül erdin suçum ona Üzüm boşaltıktır dost yara Dostların şerine bir dostum oysa Her kız bol yekimezge kız kısa Sonda da süreniz bir dostum olsa
toylarımız marhamat және ajoyib sazlar davom etib bir chiroyli zavqimizga bırakıyoruz. Zat var mı sen yanımda? Olamda yok sende. Hey Bole! Hey Bole! Yazda boyun yerda baharnikida. Qora ko'zlaring so'lma de, ko'chalarda yurma de. O'zga yaqinsan ko'zlamasan de, to'g'zarsan qizg'anaman de. Qora ko'zlaring so'lma de, ko'chalarda yurma de. O'zga yaqinsan ko'zlamasan de, to'g'zarsan qizg'anaman de. Yo'lingda yuraman daydi de, orzusan layli de. Boshi yo'q senga mande, holimga beparvo sande. Yozda bo'ying erta bahornikida.
Akçube'nin kızları dinliydi. Kodalarım bile otur deydi. Kodaşalar bile otur deydi. Naraşıcı bile otur deydi. Koda değil bile deydi. Al klas sesler deydi.
Akız ketken darıya samalım unutma Yapanın uyunun gözü bölükken 18 yaşında izledin elektin Ah böyle yaşayan kızlar sana Tutmadan yüreğimden çarptı sardı saylaşırsın bu ama Ah böyle yaşayan kızlar sana Tutmadan yüreğimden çarptı sardı saylaşırsın bu ama Fırtında joladı muhaba saparına Telefon şırılda tanımız atarda Asırtın son şarkınge gemlerge Turmuzda gitti karamay kaderine Ah böyle kışağım kızlar sana Turmadan yüreğimden çarptı sardı Saydaşırsın bu ama Ah böyle kışağım kızlar sana Turmadan yüreğimden çarptı Saydaşırsın bu ama Kırşağım kızlar sana Turmadan yüreğimden çarptı Saydaşırsın bu ama Ah böyle kırşağım kızlar sana Turmadan yüreğimden çarptı Saydaşırsın bu ama Seni kandırdı tandırdı sarılarım Acıdı ne sana hava şaşırlarım Koyulek şarası oğle koy olmasın Sen olmaya tutmam ne kadar Taraf duymadım kim dünya sevmedim Seni kandak sıkılma Şanım sarılmayla Taraf duymadım Rahmet sağ olun sağ olun. Oğlan sağ olun. Oğlum mülayimler. Hemen temasım var. Taze etmeyin olsun. Okucularda 30 geç benim özlerim 30 geçer teması. Kıla sonunda bizimle aytmayın şunu. Yeni qanday mana жерде Sarbige'nin klassas dostu var ekan. Bir екі қыз шығып, болмаса екі жігіт шығып бір жас тілек білдіріп берсеңіз Sarbige'нің өзі айтып жатыпты. Келіңдер, шын кімдер бар класста? Bir bana bir қыз шықсаңдар мына бір келin. Hoş geldiniz. Bizim Serbige dostumuz bugün Karacılık юбилей gecesi belirli olarak Serbige dostumuzga o'zingizdan bir жақсы tilaklaringizni qabul etamiz. Serbige dostumuz 40'a шығып, юбилейін inşallah отқан екен. Жасына жас болсын, өмір жасы ұзақ болсын, денсаулығы бекем болсын. Өмірдің қызықларын сол қызының алдында аман болып, туған туысқанların алдында аман болып,
Şunday quvonchlarni tuğan to'sqanlarымен bölüşüp жүре bersin. Dünyanın kızıklarını bölüşüp жүре bersin. Ne dostları, klasının kızları kelip oturmuş. Hammenin tili atынан bizler çılgatımız. Qanchaqlı olsun. Quvonchli kunlaring ko'p bo'lsin. Eng yaxshi kunim quvonchli kunim shunday bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugungi kechasi mehmonlari. Alsarbek do'stim, tug'ilgan kuning qutlug' bo'lsin. O'zingga jasing qutlug' bo'lsin. Ota-onang, ana, tug'an to'sqanlaringning oldida aman yur desang, qizimning jasing kunlarini, duosi bo'lib yetishganliklarini ko'rib nasib bersin. Son 40 yaşının günü göreceksin. Daha ise bunların iken oylarına gelip Allah versin. Son tutuklayma. Rahmet sağ olun, selamat olun. Sizlerden gidiyoruz. Sizler şahsın toylar olsun. Şurası şunday şahsın yer toyda vakti oluşunda şurası bir şeyimizge nasip etsin diyeceğiz ağırlığı. Sağ olun, her önemlisi var. Marhamat, şerefli sözler devam ediyor. Toylar bastın deyimiz. Tezelen akseninde kardım, perdinde aşığım var. Ayrıca karanlığa çıkarmadım, perdinde aşığım var. Yine akseninde kardım, perdinde aşığım var. Ayrıca karanlığa çıkarmadım, perdinde aşığım var. Sevgili dostlarımız Suşer'de Serbi'nin klaslası Saadettin'in adından deydi marhamat. Sıraları boyunca devam ettirimiz sizlere. Assalomu alaykum do'stlar. Hazır dostimiz. Ikki kungacha bir kunlar qizlarimizlar. Janim kuyam, kunde sanbam, senden xabar shu qo'y. Salom günne salom, meni sen alma. Baram bizim baram, suydim seni kunlarim. Hey janim kuyam, kunde sanbam, senden xabar shu qo'y. Salom günne salom, meni sen alma. Baram bizim baram, suydim seni kunlarim.
ketişe qo'shiqlarimiz davom etadi. To'ylar qilasin deymiz. Marhamat. Ajoyib sazlar. Xudo tog'aydim, hurmatli bo'ladigan. Yeah.
Kadın atılan bir acayip sazlar devam etedi. Toylar bulasın deymiz marhamat qilingey. Kışta gitti, jaz gitti, sezgin joqsin qizg'alda. Marhamat o'zgardi, o'zgarmas qizg'alda. Qizg'aldanim qizg'alda, tog'larim qaravanda, ketsang nag'ir kurmalda, sarıldalar yolda. Gitti jara, o'ynaqaning qara, joqsin talang qara, sarılan bajama. Ko'ylaklar shara, o'ynaqaning qara, joqsin talang qara, sarılan yolda. Bir soğudu kartıldı, açılmadı kızgıldı. Tonlar dizin dertıldı, bozulmadı kızgıldı. Kızgıldı, kızgıldı, harmanızı olaydı. Kızgıldaktı sizge, yüzünüz Как тебе такое маскила? Я не жила, не знаю, как такое чудо. Чаще капучино, пахнет как мужчина. Даже капучино, хочет быть как Чина. Чина, машина. Чина, 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 надо Чина. Чина, надо Чина, Чина. Ты есть причина, пахнет как мужчина. Чина, там шапане, круто пахнет на коне. У него огромный ног, Чина, брата, Чингисхан. Тебе жара, так ромага, так не знаю. Тебе пана, так ромага, так не знаю. Тебе пана, так ромага, так не знаю. Тебе пана, так ромага, так не знаю. Короче, Чина, bilirsin bol, toksal, geçen bratanda. Ben bir naralar manada, iyisine onlara yatıp ağlarına. Kavranın yakın, Çina bratanda. Yarısı aydın, bugün kabarda. Karışı gitti, boşuna ayten, iyisine say, onun aslına day verir. İyisine say, ya aslına day. Wind down mine, how's my mind? İyisine say, aslına day. Wind down mine, how's my mind? Там шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план, Чина, брата, Чингисхан. Тебе пана, так ромага, так не знаю. 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 Чина, так антисемит, даже не сердце. Şöyle, Cengiz Kunsuludun yakından buladı marhamat qilingey.
Oynap alan közlerine kalay bayalganım sezmedim. Men sagan aytarım sol, gece bir bakın Gitse gitsin, sevgisi ondan ne payına. Gitse gitsin, şimdi şakamaz mutlayına. Tenge dorman dolmayına, bizge bakıp bir mayına.
Şöyle Sarvikinimiz Atabek Azizbek tarafından. Çok soğuk kız bayakı gülmedim Yengilegen şağında şahsı boldu körgenim Kişidim köp söyledim Mest oldum da bilmedim Şarap yemes mest kılgan Senin karap külgene Gözlerine gözsüz bir karasam Bir karamay naz edip kalasam Gözlerine gözsüz bir karasam Bir karamay naz edip kalasam Şarapsız mest kılasan Şarapsız mest kılasan Valla güller versem Bir şirin söz demetsem Karamay da kulümlep Yetse yetsin naz etse Kişi dönkü söyledim Mest oldum da bilmedim Şarap yemes mest kılın Senin kara külgene Gözlerine gözsüz bir karasam Bir karamay naz edip kalasam Gözlerine gözsüz bir karasam Bir karamay naz edip kalasam Şarapsız mest kılasan Şarapsız mest kılasan Gözlerine gözsüz bir karasam Bir karamay naz edip kalasam Gözlerine gözsüz bir karasam Bir karamay naz edip kalasam Şarapsız mest kılasan Şarapsız mest kılasan Bolçu bir aytıp bilmeyme adım yadlap kaman bana konkretler. Klaslar dünyasından balanlar kaman. Sorular boyunca devam ettiririz. Hadi yaşamız. Aynen sürekli şarkı değil bu yapta. Aldı şartlar bana akşamım Yedilimiz vakit kaskalı Keşeşim kevülden Gülgen dostlarım Şemiganlara Sırlı baskaşa Keşeşim kevülden Gülgen dostlarım Şemiganlara Sırlı baskaşa Şıkılan şamalar Isılgan gözler Natanlar kürgeyse Koktu gözler Jamanlar aldığında Jaksı gözler
Sessizlikten aşamadım. Sırlarımda sarılmışamam. Bir jigitте unutup kaldım. Көріп қалсам тас болып қатамын. Ай-яй-яй-яй, сessizlikten aşamadım. Sırlarımda sarılmışamam. Bir jigitте unutup kaldım. Көріп қалсам тас болып қатамын. Yandım kıymetime bir saat kıymetime sen alışta ben alışta beni kurdun kıymet kıymet.